Angke. Lagi hor lo deh. Angke. Lagi athara lo. Angke. Siapa lo thay lo ni lo kali lo. Oh ni lo kau ni cipir thế chỉ là cái tu. Làm bây giờ làm sao? Rồi, là đi bé xa hay ya? Rồi. Hor lo aling hor kami. Angke. Sang itu hor है kok. Nak lang hor pene DRC kali lo ke. Ilu sekarang dia hor lo. Deh, sanu. Ini ke dak tarabasa. Koloni lo tarabasa isial mati. Langarang aroi. Picnic spot lo dak bohapi. Gua dim lo dak bohapi. Oh, beda bagi tanhur, abu hap. Hakok kota, itu kira soal lo, aku bapi aku lo. Lagi kakrar lek lo. Hakok kira so kopi bela. Oi, kangrang le nak patu tak. Là khang ra lên là thôi gió. Là cái long lo, là bằng cái phụ chỉ mang long là thôi gió. Aku yang kota lah so tuan ke bang bom lo. Ke hem kum ke e. An lo dia itu hem kum e dah. Ajak hak nak sek bom bang. Pun itu dia bang ya lek nak kirim di pom di. Kisah ngapain lo dak? Ai ke dak deh buat kilo kisah ka ati lo. Lak sak po. Aku itu hak di korban bo hem dam bo. Kasu ati lo. Dak bohapi tu. Kasi nona bangke. Bang begitu lo. Anika. Lah lu. Bang lo bak lang. Chim bak lang ho la pu chim bang lo. Kirmika. Ni penny pinyu lah ke bentar hem di pinyu lah ya. Angke lah bangke langsung lah ya. Apa ke? Rong bang lang ko inong adam ke. Bohapi tu lo. Bohapi dia lo mangke picnic spot ke sana lo. Amal ki itu na ning samji nang keju lo dak. Cuma pen. Hey, sapu. DPKT. Jauh, nampak tak tu lagi. Amal ni tunde. Juga boleh dah lu. Bahapi buke, inglong edam ke sangat high. Amal nama picnic spot pun ada lu. Kau nak pisah, nak pisah, nak kau.